چۆن دەڕوانیتە هێرشی سەربازی تورکیا بۆ سەر عەفرین. تاکەی ئەو خەڵکە بەجواب نایەتن لەسەر ئەو هێرشەی تورکیا کە لەسەر عەفرین ئەنجامی داوە، هەسا بە کوشتنی ئەو هەموو خەڵکە کە تێدا شەهید دەکرێتن. ئێستا لە هەر وڵاتێکی بیانی بایان لە هەر شوێنێکی دەرەوەی وڵات بە لە ئەوروپا بایان لە هەر شتێک بە دنیا لەسەری هەڵەستای. Ez Kurdê Rojava me li Hewlêrê rûniştî me silav û rêj bo Efrînê dikim, bo Kurdê Efrînê hemiya dikim, ji bo YPG û YPC dikim. Hez dikim hûn berdewam bikin şerê xwe û her bijî ji were hetan hawim serkedine û înşallah me bi serkevin û Kurdistana Sûrî wê çê bive û Kurdistana Rojava hemiyê û hez dikim کرد همو ببین یک لوی وضعیده. من به عنوان یک انسان و یک ایرانی بابت جنگ هایی که توی شهر عفرین به وجود اومده خیلی ناراحت و غم انگیزم، چون که واقعا سخته. بدترین حالت ممکنی رو که میشه تصور کرد برای انسان ها، نه به عنوان یک کرد، به عنوان یک انسان داره پیش میاد اونجا. و از تمام دولت ها، آمریکا، انگلیس، تمام ابرقدرت هایی که توی این دنیا هستن تقاضای اینو دارم که بیاین و دست به دست هم بدیم و از این جنگ و خونریزی دست برداریم. ایدانا هرشا ترکا عسکر ترکا بو سر عفرین ایدانه دگم و بومدیار بو ترکیا مازنترین دجمن ملت کرده